Хорошо. Все хорошо вам, до свидания. Ну чё, туғандар, барыңыздарға ассаламу алейкум. Бұйырса таңғы саат 7:00-да жұмысымызды бастадық. Планерная деген район. Жана көк лужа бар, таксист коллегалар түшүнсө керек. Көк лужа 1100 рубльдан жанатты беле адашпасам, ооба. 1100 рубльдан. Сразу саат 7-де линияга чыктык, алгачкы заказды алдык. 9 минутта жол жүрдүк. Планерная метрого жеткирип койдум. 571 рубль болду. Жок, 500 бир нерсе рубль болду. В том числе бонус 571 рубль дейт. Ошо бонус менен 1100 рубль болду. 5 жылдызды коебуз. Сменабызды дальше улантабыз. Линиядан чыгып койгонбуз. Карайбыз. Биз дагы ошол зонада экенбизби? Так, ооба, ошол зонада экенбиз. Бул зона 7-ден 59 өткөнгө чейин действует экен. Все. Дароо линияга чыгабыз, экинчи заказды алабыз, жумушту кылабыз. Бүгүн аптанын 1-чи күнү мынакей 500 метр дейт. 2.04 коэффициент менен 3 минут алып подачат менен берип атат. Акимович YouTube каналына кош келипсиңер туугандар. Менин аты жөнүм Гүлжигит Пириев болот. Ошол барыңыздарга ийгилик, приятного просмотра, биз баштадык. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим азыр Москва. Бакыт издеп келе бергем, кош айтышып менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Эй, жаштык мастура, ойноп кез тура, кызык күндөр сенде өттү ойноп Москва. Где-то здесь, да? Я не знаю. Не, вот сзади. Как я туда попаду? Не, вот сзади выход. Смотри. Где? Сзади вас вход на станцию. Так, что там? Не закрыла дверь. Ленинград, адамдар кетип калат да. Арбасы Ленинград. Мен ушундай адамдарга жаман. Мен жумушум да, понимаю, да, мен жумушум. Но жаман жиним келет да. Эшикти жаппай кеткенин эмес. А могу тупизм менен мындай түшүнбөйм да. Ленинград. Ушундай бир неадекватный адамдар болот го, билесиңерби? Адаттагыдай эле видеонун башында сиздерге Атаман таксопаркын сунуштап кетейин. Бул парктын комиссиясы 2,5%. Акчаңыздар 24/7ге моментально эч кандай чектөөсү жок жана эч кандай комиссиясы жок чечип алсаңыздар болот. Таксиге тиешелүү полный пакет документтер жасалат. Россиянын бардык аймактарынан кошулуп иштесеңиздер болот. Экономдон баштап майбакка чейин улап беришет. Анан таксопарк ар бир ай сайын акчалай розыгрыш уюштуруп турат. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып, Гүлжигиттен Акимович YouTube каналынан кайрылып атабыз деген сөздү айтканды унутпаңыздар. Жана ошондой эле парк менен таанышып, шарттар жагып атканыбызга кошулуп, менен чыгыш иштеп жүрөңүздөр. Барыңыздарга ийгилик. Попутчик мен ондай заказ албайм. Заказ отменен. Себеп дегенде өткөндө ушундай бир попутчик менен заказ алып алып, башыман өткөрдүм да, керек эмес нерсе экен, эркекчил айтып койгон. Попутчикке бир заказды ал, аны кетип барат да, экинчи адамга бир жерден кир. Анан ал кетип баратсаң ал ат менен болуп калат. Кайра берки маршрутуңа өтүп түш, кетип ат, дагы заказ бер. Короче, 1,5 саат убактын кетиргем да. Аны акчасы да оправдать эткен эмес да. Поэтому попутчикти албайм деп чечкем да, ошондон беричи. Салам. Здравствуйте. Ой, сейчас нормально. Не закрыли. Все, что-то. Поселок Пешки, да? Да. Хоть ехать 5 минут, все равно ремень накиньте. Аябай башкача районго келдим ғой. Богатый, Вишки деген деревня окшойт экен. 549 рубль, 5 минутта алып келип койдум, элестетиле, 5 минутта.
5 мүнөттө 549 рубль. Мындай заказдардан болуп турса, коэффициенттер уруп турса, жана көк лужада заказдардан алып турсак, эртең менен эле чыгып иштей турганга мотивация бешеный болот го я. Поехали уланталы. Ой, сзади машина сейчас. Нет, сзади маршрутка тоже приехала. Не, нормально, я вылечу. Нет, Спасибо. давайте, хорошо. Хорошо, я тебе. Все. Подождут, блядь. Отуруптур, арча кайдап, могу маршруткага же алдыда машинага орун берип коеюн десем, күтүп турушат деп ошентип койду. 55 мүнөттөрдө келдим болуш керек. 2716 рубль. Это четко, это высший. Келе атканда эле заказ берген болчу, эме депчи. Мен сизди күтүп атам. Машина программа отслеживать этпей атат, каяктасыз деп. Аркы бетте бир аял уже заказ берген болчу, ошол аялга бара коелу. Көз тийбесин, өтө сонун, жакшы. Заказ будет оплачен. 825 рубль. 35 мүнөт деп көрсөтүп аткан жерден пробкалар менен примерно бир 40 мүнөттөгө жакын жүрүп калдым. Анан бул обзор деп коомда не болуп атат. Бул смена эми баягы өтө детально, подробно икир-чикирине чейин көрсөтүлбөйт, икир-чикирине чейин айтылбайт. Кыска жана нуска четкий ролик кылабыз. Ошол ортосунда айтып атканым кандай болуп атыптыр. Ну ничего, дальше уланталы, пассажирга да келди уже. 2 hours later. Саат таңкы 10:30. Бул айтор уже канчанчы заказым экен, унутуп деле калдым. Келип калдым пассажирга. Оке. Вот тебе кресло придвиньте, пожалуйста, чтобы я могла опереться на него. А, Ага, и как вы сядете тогда? я легко. Может вам помочь? Нет, спасибо. У меня только если другие ноги придвинут. Но это невозможно никому. Все, я села. Так, отодвинуть, да? Сначала ноги короткие. Так, сели, значит, Да. едем мы с вами на проспект Мира, Мира, 112. Да, совершенно верно. Это здесь я рядышком. Хоть и ехать 5 минут, но ремень, если сможете пристегнуться, Да? пристегнитесь. Пристегнуться? А где тут пристежка? Справа от вас будет вот ремень. Ой, что-то мне так сложно. Ага, вижу. Чуть меня первый раз просят пристегнуть в такси. Штрафчики выписывают. Штрафчики выписывают, да? Да. А это паразиты. А то я что-то никак не достану, а повернуться мне сложно. Возраст, да? Да, мой дорогой, возраст. И сколько вам лет? Ну, у женщин такие вопросы не задают, но я тебе отвечу. Так как ты мне явно во внуке годишься. Мне 76. 76. И какова жить в 76? Ну, когда, если ноги не болят, нормально. У тебя есть бабушка, дедушка? Есть. Сколько им лет? Приблизительно вашего возраста, Да, ну и наверное. как им жить? А? Как им живется? Да. Сами себя обслуживают? Да. Ну так все, понимаешь, самое главное что в старости? Если ты можешь сам себя обслужить. 2 hours later. Вот, ондар, арадан 2 сааттан ашык убакыт өтүп болуш керек. Мен чайханага келдим, чай иштим, курсак тойгозуп чыктым, саат 14:31 болуп атат, 2:30. Кудайга шүгүр, достаточно иштедик самозанятый аккаунтубуз менен. Ал эми азыр аренданы жаап коелу деп парктын аккаунтуна өттүк. Парктын аккаунтунда иштейбиз. Ошону менен аренданы жапкандан кийин убакыт бар болуп, и плюс эме болуп аткан болсо, дальше иштеп планды ашырып коебуз. А эгер болбой атса, анда эме кылабыз. Линияга чыкканбыз, чыгып алып, заказ алып, Болтина деген деревняга заказ алдым. За город. Пассажирга баратам.
21 мүнөттө алып келип койду. 487 рубль. Андан кийин дагы коэффициент менен заказ берип койгон. Оставьте нам оценку. Арт жакта экен, келген жагыбызда. Ошол заказга уруп барып коеюн. Бүгүн эртерээк бүтсөм бир Инстаграмга же ТикТокко дагы иштеп коюшум керек. Мындай бир вайн сайын же бир поучительный сабак болгон роликтерден тартыпчы. Идеялар бар өтө күчтүүчү. Вот ошолорду тартыш керек. В целом TikTok, Instagram, YouTube ушул 3 платформаны алып кеткенге аракет кылып атам, но все равно бир идеялар көп, тартайын десең убактың жок, же желание деген нерсе, же мотивация, же стимул, же эмне бир нерсе жетишпей атат да. Косяк өзүм деле билем да. Кылабыз иншалла. Эмнеге ал нерселердин баарын бул роликте камтып атам, эмнеге аралаштырып атам билбейм. Здесь у входа. Да, можно здесь посмотреть. Кече күнү 1,5 миңге бензин куйган болчумун. Бүгүн ошонун астатагы менен эле жүрдүм. Азыр мынакей бак күйдү. Газпромду центрден белорусскийде депо, лесная депода. Ошо Газпром нефть алып туруп заправка кылайын. Uçkan bu bak bir